Ongguan remat. Iyo Dul. Alhamdulillah ya Allah. Kelangkong mat. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Kebeli rokok tuh Dul. Hah? Kebeli rokok? Budi bagi yang kok mat. Abonjo, malah kebeli rokok dia. Setal kejereng. Bukan bagi yang kok. Putikan suruh beli rokok. Tanda kakek, memang tanda. Iya lo. Beli dua Dul. Yot. Kakek man. Iya mat. Deman sih lain. Tak tahu. Ya rokok mat. Dem apa riberin mi abite katela man. Sibuk alako mat. Sibuk alaku apa keng todus ya keluar polan latan di papa. Maksudnya mat. Kok ngiding sa ko pengen kaki rosak ko wan bini na. Mangkan naman. Mun bi pangeran beri onga, cek kapiaki ko din na. Cek korondi tunya sa kere, leka kaki pahbini akon dua. Kaki jese ko tak milih buter muang tompeng. Cek landi bini pak salpak pakeng kiateng ka. Ngaji ya tetina. Beni karo kailangan bini. Tapi kelar karan bentunya na. Aduh, wis mat cek apa terus. Engkau kira rumah saja kastana. Yalah pala tanda ipainga terserah. Ya menengko cak sakelangkong ngebersih mainga. Cuma terkadang orang kecak mainga keng pulang tak ngalami TB. Jia, mungkin cak mainga. Pakeng ketima kecak. Kaki benih keng mainga mat. Kaki jikeng nyorak. Kaki man. Iya Dul. Ya rokok deh. Cek tak tahu cek udah kaki man. Melining dua rokok. Ah yang kok beda Dul. Kita sempat nyomet leka. Kok ki mulia Dul? Arama mulia man. Sengka. Salong pulang ngebondeng ke jantung. Arama tinggal di mana? Tahu Dul. Yang lepas romo-roan. Oh iya, dari mana bro? Abi tak ketemu, cerah hujan binar. Abi tak ketemu apa abi tak ketemu? Alhamdulillah Dul, mun kabar sehat. Dua widu ada remah. Deui Najia. Tahu Dul. Cek sahanya lambe engko atorok kasaran dari kaki Ben Pudin. Pula tangudi tak coreng ngak setia. Tina saya terlalu kepikir bikat mana. Apa setiap kau dengan kaki setia? Keng labor bentak dari suku besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak mat tinggal. Iya lek. Demah kak. Apa sih yang datang nanang gelek setengah nyari kopi. Engkau lambu ya? Oleh kak. Iya tore.
Dan teh ya kak, kayak banyakin kopi. Lah tak usah lek. Lah lanjut sasapuan. Ya ai ngebu dina je kak cengu. Oh iya lek. Oh iya lek. Engkau anyar tahu kaki cek rusak ben lagi nah. Di napa sabar lek. Mantar boy kaki oleh ganti lebih bagus dari mantan lagi nah. Mat! Jelas dulu lek, engkau kita terus aja. Wak tang nak buah lah datang loh. Ketika akhirnya keburu mulai dikardu kenyap saperwan janda. Nyap sampai kok. Mun orang lir kan terwi kakek. Mat, lah cepet terus nenang kaki dia. Kenangan si derem madul. Kan bila bisa macam kenangan orang kakek. Ya ngenangan si libur ke Fatma. Apa? Papa ku agak darman, Mat. Dul, saya tak oleh mun lebur ke bini noreng. Mun kare-kare noreng, tak apa. Rekare noreng, reken kanan bi kaki ya. Mun reng bini pak cari kare. Cek renden kaki reng bini janda. Ya engkau kau tidak remah dul. Ya pokoknya jatuh saki Mat, kaki selibur ke Fatma aja ya. Mun hati lah kadung cinta, apa boleh buat? Maka seorang mati tinggal tak berdaya. Kan bila kaki bujuk ke cinta Mat. Macek lebay ya. Cinta ria, tak buta dengan canong reng ruah. Cinta pada penuh kalaban pertimbangan. Terkadang cinta ria, tak kutung andi. Tetih, cek maksa aki. Dari di boy kakek mas. Mun laki tengde tengan, jangan banyak pertanyaan. Kan kita tak tahu senaring laki luar. Laki mulai benilat ini, pas king karo seberang beda saya tanya aki. Ya kan engkau atanya kengkolan ko beter mas. Kau beter. Pak langkok keluar yang kau kengal aku. Tahu sakit tanya aki. Pak kering bilik si tak tahu adat kakek lah. Lek. Lek. Buka lah bang Lek. Lek. Marah Lek, engkau seburan ah. Engkau kan lah ngucap mas. Engkau tak bisa nyepora ke orang laki seperti atengka. Lah cik udah iya secok bucok engkau pernah teti lagi nak kakek. Wis mas. Setiang kau ben kakek lau di bang sebeng. Engkau minta kesempatan sekali anak ki beri engkau peluang untuk membecek tang kesalahan. Lek.
Ya, Fat. Berapa, Ba? Telo polo, Fat. Saklangkong, Ba. Depan, Fat. Dul. Dari di mana, Le? Abalan caka. Ni ada Le. Cereng semak ka, iya ke toko na bahasa nili. Ara apa cak ngebele kangko, Le? Janun bingko ya teraki. Bon boleh tak salpa ring bini jalan kan ke TV. Yelah kak, kok ki terus ya? Iya, Le. Ini ketabuhan teman cok dulu. Aja teman kan cekai bibi. Kan teman cok di masih fit nyerfit ke bibir. Iya ring. Setal aja. Cong. Yang buku orang. Beda apa, Bah? Lu, Cong. Tak teman ketemu bandar man ya. Ki buru bini beda badan cedena. Ken kuasatanya tak nyaman. Pulan kabar lah pesa. Ketemuan, Bah. Beda apa? Darman nanti tangguhan utang kang Cong. Terus setia kita major. Utang 5 lep, utang PC, Ba. Utang PC, Cong. 1 juta. Ya taki, Ba. Benih kente taki, Cong. Ken kapan taki karo asmajeng. Di budi na tadi atas ketes. Terus hubung na kok apa, Ba? Mararapang kok minta tolong, Cong. Taki-aki. Wala mun kaki senaki, tuli bojer. Wala bunyi kente bejer, Ba. Paling darman ri kita andi PC si bejerakin na. Imun karo saraja na pese 1 juta tandi. Mi pas kapiaki huli na, Cong. Akating kakareng bini. Ya menurut saya tak lah beli kaban TV, Ba. Lakar penderitaan bahasa nili, Dul. Darman roja kelu ngenang na. Tapi tak sesuai ban kabedeen na. Cek bi pangeran karo biri ongak sakoni. Lakating kakareng bini. Di budi na lapah cer-ceran notang ngari. Lah, Ba. Mau ipasentarek. Balik tak ketongan ni. Ông gua nih, Cong. Abi yong kuan, Ba. Ya lu kan lu, Cong. Kok kini tuku-tuku? Ya pas berokok boleh, Ba. Ya, Cong. Pula aku pun kaki tani ngerok-ngerok masalah riaman. Tak nyaman ke darman. Lu, Dul. Kaki mi sekuli tak nyaman ke darman. King beda apa? Pulan kancamat. Lupa por-por kok setepak. Apa tuh? Benih kalau rokok setepak. Mun maren oleh sinak yotang. Engkau ben kaki pakun milu begi ya. Ben pole. Apa untungan kok ben kaki bela darman? Cek tak kira oleh apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki man. Iya, Din. Adi Parlo. Mai tojuk man. Ya kopi man. Iya, Din.
Beda apa, Man? Oh iya, Din. Engkau terus minta tolong. Mayu tang rumah tangga ria acu maki, Din. Derem acara nah. Mak pasang kok, Man. Saporan na. Engkau benih keng tanda, Man. Keng abak rumah sakit kanak gelo. Senuan dalam ria. Mangkang kok pas minta tolong ke siapa boleh, Din. Jengkok lah kok ong tandi reng tua. Semisal kok bisa bento. Kira-kira apa sih bisa kalako? Pola yang terakhir kakak menjepar, Din. Kabele cek kaki keng ipentai tolong kok tadi pengadaan rembek ria. Kaki ben Fatma ada remah. Lah mereka ketemu ya. Mari, Din. Keng coran Fatma kita siap nerima kok boleh. Teti muncan engkau. Parlo beda dorongan dari pihak ke Fatma mak lek gelem ya jaga beli. Dalam hal ini kak menjepar selaku kakak. Dek remo mungku kakek. Salpak, Man. Iya, Din. Engkau keng minta tolong dia. Kakek jauh beter. Kak menjepar ruang orangnya di besa. Luas alam mah. Korla tepak caran na. Insya Allah bisa nerema. Ben pole. Kakek toju dak sarua keng mamaria masalah. Nade apa nemu. Teti munda tengah kakek yang kep kalero. Berarti kak menjepar tak patut dikocak ring sepo. Iya, Man. Engkau siap apa ento? Dekik malam kok entar kamar Jepar. Cuma semisal dekik Majapar tak gelem nerema kerembek ria. Ya seporan nah. Iya, Din. Sekelan kong ya. Iya, Man.